donné 1 euro à Opération 1 euro chez Tanguy Squarnet, 8 rue du Boémont, 44 29 56, Plougoumélène. Trigares, mestra, évidemment. Une autre ménage, elle fait martaiser la varée des jonges, nous sommes quête, ya. Loïc martaiser. Evit la varée d'Arverionnes, tu veux faire ces deux arts films, Endro? Kit! Fin, Pegemen eus koustet diom an drahe. Pas ur gwennek toul. Gwell a ze. Peger me, evit beaz skler, ne velan ket tamme bet penonz e halfem rastelat an dister a gwennek toul gant ze. Petra ginigez eo troume war tout? Daou, deom kavout ur menos evit rastelat moneiz achan pepet tout tunou, nous on ket peta, mais ne ket gwerz butun. Ne ket ur menos fal kouskoude. Gwerza butun drôle. A gober un deiziater gant meret e noaz kemen a gober. Pep poezisa e rastelat achan, neus force peus ur menos. Maradeo? Echueo? Respondet. Petra eo ar brezhounek evidor. Yez geltiek divea Europa a revandir. Ya malo. Nal? Yez ma bugale an iniye. Hag ini ma zut koz ie. Gouzout arit. Ma mam goz o vont d'ar skol e veze difene douti komze yez. A tu fa var a leu? Made, soazik, neke... Mais non, ne ket mat, sta war, ne ket mat. Loïc. Malavar an brezhounek dit. Peseur skeden a te dit gise a gant trum. Skeden ar brezonek, évident me. Évident me, ar brezonek, a zo egiz an den. En dienes, ya. En dienes mik. En noaz solkun. Ya. Non, pas ket mese. Pe dio, en noaz emañ am brezhounek? La komp nahe anternoaz. A situé, dikwezet e pen an hent. Pe genbrao a pez a gontez diom, Loïc. Ya? A petra rom gant an denze. Bo kelez en neon kreiz an en e gise bel ar pen peul. Marteze vefe o lammat. Ya, gant ar gorden. Echu gant ar gorden neuze. La kom neon da redek. Ket. Ket deja. Perak ket. Allez, diga sur menos devez diom mai. Allez, kieta. Redek ara, ia, met... Baran tugin. Baran tugin? Non. O baran tardro, da gregi gant nen neve. Tek peler, bo ket o vant d'ober tro breiz, me mestra. Ah yo, menos mat, ober tro breiz. E un an pen? E gwechal ne reem ket un tro breiz on unan, non? Eus ket bet lakaat tudal da redek gantan, neke... Ur bern, da skwe? Ya, en baoul, en renak adroz? Ket, dreme o distro soazik? Ya, e c'hellon an redek. Ya. Bon, trawar gant an sotoni. Piou a la rodin, penonz e rastelim monez o lakat tud a redek. Peta zo da werza. C'hwezen? Kilometre a jour? Pep kilometre redet, a zigas kant euro. C'hwekont pem, liz kementet dre per gant peva. Ya? Me daou vo redek, 1600 km. O gartoz e male, chamit. Bon, ne ket ar menos fal, mais... Jim ket evit redek 1600 km.
Madeo Soazic. A Malakamara nord d'Aredek Pepini 1 kilomètre. Bon, ma de diom. Me red voka vous 1600 den. Morse de vos cavettes 1600 den. Mais Guillaume, travail vous dom radio beba t-shirt. A gauza gwelioù varnent. Red kaout un draus. Un liam et trezon. Un arwes, un dra aziskouez fe ur youl. Un dra aziskouez fe ur spi. Ar vastest! Poan krege gant ar redadek, evit ar brezonek. Usta redadek, deg avein ar breonek. Usta redadek, deg rimi breonek. Usta redadek, deg avein ar breonek. Usta redadek, deg rimi breonek. Rebraz hag ar remunut, hag ar reog a blech an mutra ver. Eh, gartozina!